hicimos manzozo. Joselinda beshisaya, no hicimos manzozo. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapho ufika khona-ke lo mbukiso wakho Simanzozo sekulethela zona-ke iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isichithile indaba-ke kaMsoco naye-ke umthandeni-ke umfaka uManqele isize yangenelela laphana-ke uyena-ke uphakela umthakathi waphathile kwaNongoma njengoba-ke bexwayisa ukuthi-ke ngempela-ke abafana-ke laba-ke ababili-ke abadumile-ke futhi abazinsizwa kodwa-ke lento asebeyenza manje-ke akubona-ke ubunsizwa lento ukuthi-ke umthandeni-ke eveze laphana-ke amahlazo awenzayo ngentombi yakhe laphana-ke uMsoco okuma wengane yakhe-ke laphana-ke ukuma kaMpupu. Mbukeli ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nokuthi lolu daba luze ngenelwe yona-ke laphana-ke ingwenya endala ephathelene-ke nazo-ke ezobunsizwa njengoba-ke isola-ke yena-ke laphana-ke umthandeni ngento-ke ayenzayo laphana-ke entombini yakhe-ke uMsoco. Indaba azipheli kweSimanzozo kuphela-ke isikhathi. Siyabonga. Mama, hawu sengisele yethu awubantwana awubaka mama awumaye kupha awukhuphuka thathazali isigora kazi isigora ngasiginqa kazi ngamshaya ukumshaya hayi ngeke kumshaya ngawucula ke lwamfo ingoma yakhe cula ngempela ngalukizwa I think phambi kwayizolo I'm sure kodwa sengidlale more than 20 times yabona nize mina nganose ngidlale kangaka kazi awubheka namanje ephezulu uyayibona iyo le awubaka mama uyayibona kazi kazi ngiyamhlala lo mfana siyabona vele ngiyakwazi maskandi uyawusupporta kazi manje yonke lento imile nje ngawe wedwa nje yonke lento imile nje ngawe yonke lento Uyubhada usibhali Umfundlela nosibhali Umdlala nosibhali Kone ayobani Unuba nosibhali Ngicela unje